I want to beat everyone. I want to beat everyone and every item. We're coming for you. Okay? We're coming for you. You mind being humble, man? I've been humble all my life. I'm coming for you. All of you. Wi, hara mai tētahi āhua. E ki ana te kōrero, tini whetū ki te rangi, ko Rangitāne ki te whenua. E ara e tō tātou kapa i tēnei wiki, ko te Whirikōkō o Rangitāne. Anei ko te poi o te Whirikōkō o Rangitāne, he poi whakangahau, he poi pārekareka, he poi i mātakihia e te tini me te mana. He oi? Me hoki anō ki te bro. Kia whakaronga atu tātou ki ana kōrero. The poi is one of my favourite items, but it's hard to put into words, you know, all the time and effort it takes in the gym, you know, all the beautiful skincare products that I have to buy, that I spend all my hard-working money on, you know, just to make sure I look perfect in their poi. Or to get outshined by our beautiful wahine. Me. Tēnei nanakia. Hoi anō, Rangitāne, karanga mai. Kia ora, ko Liza Whaiapū tōku ingoa, he uri ahau no Ngāti Hine me Ngāti Maniapoto. Ko ai tētahi kaiako me tētahi kaihaka o tēnei rōpū. Chris Whaiapū, tiamana me tētahi o ngā kaiako, ngā pau o tō tātou nei whare o te Whirikōkō. Ko roa te wā nei mātou e he ana, kia tū tētahi kapa, whakakānohi tō tātou nei iwi. Koina te pitomata me ki, tō mātou nei hehia. Nā reira, ia mātou i tai atu ki te kāhui maunga, koina a mātou nei Māori i tuku ki te motu, me a mātou nei kōrero whānui o Rangitāne. A lot of our kaihaka are seasoned performers from previous other groups. It was the first time for all of us to come together. So, you know, we had different kaihaka coming in from different groups, you know, having been taught different teaching styles, etc. So it was about kotahiatanga for us as Rangitāne, just bringing our pukinga together. E harataku toa I te toa takitahi, engari he toa takitini. Now, te taira haka o tō koutou kapa. Kōrero tia. E mōhio ana tā mātou kapa ko māua ngā kai whakaniko I ngā reo waiata me ki. Nā reira, ko te taha waiata pia, te tahi o ngā tino aronga ki te taha taira, kia kaunga te reo, anō nei he manu kōkō, e rere ana, e waiata ana. I te timatanga mai o tā mātou kapa, ko mātou te kapa hau. Nā reira, kare kore kei te titiro e rātu kapa ki te momo taira kaputa. Nā reira, I tēnei wā, kei te rena tonu aua taura here, I wanganu I a mātou. Heoi, ko te painga ke atu, I te mea he kapa a iwi mātou, e harai te mea ka noho whaiti mātou ki roto I ngā kapa o te rohe. Ka puta mātou ki ngā kapa a iwi o te rohe o Rangitāne whānui. Nā reira, koira te taira o tēnei kapa, nā runga I ngā pukenga rereke, ngā pukenga huhua o te kāhui kaiako. Ātāhua ngā kōrero. Anā, kia kōrero tātou mo te aronga matua, mo te tū te haere mai nei. O hoki au ki ngā kōrero o ka kaiako, me tā rātou nei ki mai, kaua e pupuri I te patu mo te pupuri noa, me mōhio koe, me pēhea te tuku ngā kōrero kia rere. Koira tā mātou nei whakaaro I te wā mātou I timata, me pēhea mātou kia tū te tuku ki te motu a mātou ake kōrero. But we also, you know, make sure that we always ground ourselves in our tikanga, which is matua puti tikanga, making sure that we put that first before any decisions get made. So yeah, looking forward to seeing what happens. E hi rangaranga hoki ana mātou te kite I ngā hua ka puta mai hei tēnei mutunga wiki. Kei te kapa haka o te Whirikōkō Rangitāne, nei ranga tai a mihi, e rere nei ki a koutou. He kapa hu Māori e, maranga, tū mai rā.